Bazalwane nginivusela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngifuna ukutokhuluma ngoba ngibonile lesitoko lengisikhulumisile lesi seTaiwan. Sende labanyeni ukuthi bavuke ngemafefenyana, labanye bese bangibuka ngemehlo enyokinya. Manje ngithe uthi defender lokho ukuthi msani kungibuka ngemehlo enyokinya uma ngikhuluma liqinisa kuyavakala. So ngithe uphiphinza lenzaba ye Taiwan. Kodwa ke namhla ngidawuvela kulesitoko lesithi silengelwa ingodi, kunembazo lelengako etikwe live leMaswati, silengelwa imbazo kuyavakala. Yingodi ke leyo, ngibona lilambu lelibovu, kubhanyata lilambu lebovu, yingodi leyo. Manje ke ngifuna kuyiveta kanjena ke lenzaba kuze niyati niyivisise lenzaba yeTaiwan. Ngifuna siqale si-address indzaba yenkosi ukuthi inkosi ingubani. Ndawu addressa yona ke namuhla ngaphasi esitoko lesithi silengelwa yimbazo, kunengodi lekhona funa siyibhasope. Manje ke sibuka ukuthi inkosi ingubani. Sathi nase siyitholele sayi-understand ukuthi inkosi ingubani, sesiyangena ke manje eTaiwan kuyavakala. Now asesiqale siyi-understand inkosi yeMaswati ngule fika, ngulona munye umuntu lo melele lesive sonke seMaswati, lona lokhethwa ngilosendvo abe inkosi, lotalwa akhethwe ngilosendvo ukuthi nayi inkosi amelele sonke lesive seMaswati. Ingako yena ude sibongo lesifana netibongo tethu kuyavakala ngoba akasiwo wekhaba umuntu. Ngibonile nje nyalo labanyenti, labanye baqabanga ukuthi ngoba basebenza thutha nenkosi, inkosi seyakubo. Labanye baqabanga ukuthi ngoba basebenza kulinza yona lenkosi, kuchiza lenkosi, baqabanga ukuthi inkosi yakubo, inkosi ayisiyakini. Ngisho nebantwana labaphuma esenzeni lenkosi, lalaba bitwa nsomazinyana abasibo bekhabo nkosi, inkosi yakhakithi sonke kuyavakala. Kude loti khanza angathi yena ungqono kunalomunye, sonke si-equal, siyafana, sibe nkosi sonke. Yinkosi noma wakamavimbela, noma wakasifunza, noma wakathabetse, noma wakamziyako, noma wakasimelane, noma wakadlamini, noma wakagametse, noma wakabani, wenkosi. Ingako inkosi ide sibongo kuleti bongo lentibalile, ide nje sibongo senkosi sinye sakabayethe kuyavakala ngoba akasuye waleti ende uba munye vo eSwatini umuntu wakabayethe nguye yedwana. Ingako kuthiwa yinzanzane yelive ngoba nguye yedwa wakabayethe kuyavakala. So inkosi ke yakabayethe ngalela langa ithatha imbatha leli jazi lebukhosi, kwafa lokuba wakadlamini, kwafa lokuba ngiprince, kwase kuvela leli gama lekuba ngiprince lase lisulwa ngilele kuba ngking noma ingwenyama, laba yinkosi. Bese lokuba wakadlamini kwasuswa ngilokuthi wase uba wakabayethe. Endeke thina singeMaswati asifana lamanye amave ukuthi lijazi lekubusa uyalembatha lekhumula. Lelakithi le Maswati walembatha lembethe, ingwenyama iyawulanyulelwa ukhothama, iyawuba inkosi yeMaswati iziyawulanyulelwa ukhothama. Ngako ke lokusho ukuthi ayuphinzi ibe yakadlamini, lokusho ukuthi ayuphinzi ibe ngiprince kuyavakala. Iyawuba ingwenyama iziyokhothama, iyawuba inkosi iziyokhothama ngoba ilembethe lejazi leMaswati lekuba inkosi. Inkosi ke yakabayethe nine bekunene. Lokho ke kusinika lelungelo sonke singeMaswati ukuthi yakithi ayisiya khabo umuntu. Nine leniva ngathi njudane nayo ningaqhomi, ayisiyo yakini lenkosi yethu. Ingako seniyibangela seniletha kufuthumala, ungathi kunebantu lese bangasayinambithi kahle inkosi, babangwa ngini leli nicabanga ukuthi nibekhabo nkosi. Anisibo bekhabo ngwenyama nini, bekhabo ngwenyama ngithi sonke kuyavakala. So sengishitshe ukuthi ingwenyama ingubani, ngule figure lesimelele sonke singeMaswati, ngule figure lengenasibongo, isibongo sawo sinye sakabayethe. Lesi sakadlamini abanyeni bayi-associate ngadlamini, yayiyakadlamini mzukwana isesenguprince, ayisasiya kadlamini, yakabayethe ingwenyama kuyavakala. So kusinika ke equal chances ke lokho enkosini. Now sesiyayati ke inkosi ukuthi ingubani. So inkosi ke futhi akufuneki kube nebantu abatayigodla bayigwamanzi. Inkosi ayigwamandwa ngoba ayisiyo yakini, yakithi sonke. Sonke ke kufanele siyivikele inkosi ngoba yinkosi yethu sonke kuyavakala. Now sesiyabuka ke manje ukuthi
ngifuna kuveta lapha ngithe silengelwa ingoti nithi awukhumbula ukuthi nyalo live limemkoko kunalana indzaba nje tabo Taiwan namhla ngifuna kuyingena kancane nje lenzaba ya Taiwan ngithi ayingena la ekuthenini yebe kunene siyathi songwe siyafuna asifuni litawufika lilanga lekuthi ingwenyama ikhothame siyafuna asifuni siyajabula asijabule noma singathandaza size sithandaze ngato tonke tilimi noma singathandaza busuku nemini litawufika lilanga lekuthi ingwenyama ikhothame uma seyikhotheme ingwenyama kutawuse kwendeka kanjani umbuto loyo ngilapho la ngikhona khona ngilapho ke la ngithi mina silengelwa ingoti ikakhulukazi ngendzaba ye Taiwan mzukwana ingwenyama yawukhotha silengelwa ingoti basopa lengoti ngoba buka la makubekwa emakhosi khumbula nisukela nasemuva futhi kakhulu athi nakubekwa labo umswati kuvama kuba khona lesivunguvungu sitawuba khona kuthi nje noma noma bekwa umswati nabo umswati basendvulo taba quite vunguvungu nyalo ke lethi vunguvungu titawuba kakhulu titasiyaphi ke manje ngeke intibe ingoti lethi vunguvungu lethi tawuba khona sigcine sesite le kingdom ngithi mine funzani kaZulu naku lapha kaZulu usho ukhotheme ikhotheme inkosi izwelithini kwavuka umsindvo kwavuka kuloyana kwavuka kuthakathi inhlanga yavutha yathi bhe kuneni kubulalana kunyeni nje lokwendeka ukaZulu kuthi the noma seyibekiwe lenkosi lebekiwe inkosi okandaba inkosi misuzulu uyabona naye lokuthi akabalance kahle uyamuva noma khuluma lokuthi utele confidence utawuthola ukuthi ngiloko ukuthi kunalomsindvo around umenda angabi neconfidence neconfident abe confident noma akhuluma libhubezi lithi nalibhodla livibrate lomhlaba uvibrate for at least 10 kilometers around ube uvibrate ngoba kubhodle libhubezi manje noma akhuluma lo misizulu noma uvazi liyabhodla libhubezi lakaZulu akuvibrate ngisho la khona nemagama akapheleli uyawanqamulela uyeva ukuthi kude kuThemba la asikufuni ke lokho kudalwa ukuthi inkosi ikhothame ishiye indodi lenga ake sesibe up to date nathi sesilingise mangisi sesilingise eBhayibheli eBhayibhelini ingwenyama inkosi Davide lithi livu laNkulunkulu wambeka Solomon ukuthi utaba inkosi emva kwakhe asesekhona wamgqoba waba inkosi emva kwekushona kwaDavide akuzange kwaba nento lemhluphayo ngoba kwavele kwatiwa nesive savele sathi ukuthi inkosi nangu uSolomon kwabe bethe nje manje bazama aboAbsalom bazama bomnaka boSolomon akubasitanga nzawo ngoba nesive sasesathi now asibone lapha emangisini ikhotheme ingwenya indlovukazi yamangisi Elizabeth akukabi nomsindo ivele nje ngemusa yathatha inkosi James yaba inkosi ngaphandle nje kwemsindo thina la Swatini sifunelana ukuthi indoda ethu sahlala sitenda ngemasithe nangemasithe ngebunsense nangebunsense sahlala nje sinansense tonke indoda ethu sitenda ngansense lento yekwenda into ngansense ngiyo lesibangela lokuthi sigcine sesine ama civil war ake sikuvikele ngoba lama civil war lawa asinawa wina songesikhathi usene kwendeka lama civil war lawa ashele live seli republic kuyavakala ngishito ngathi khumbulani ukuthi kune Taiwan ngithi ayichaza lenzaba ye Taiwan ukuthi itasilethela buphi bungoti kodwa namuhla ngiaddressa le yenkosi ngoba lelo msindo utawuchamba khona la bekunene mina ngithi ake sesibu update lobukhosi bethu sebube transparent ingwenyama isabusa nelisendvo layo noma ke ne inner council yayo ake sebabeke ukuthi ngubani lotawuba ingwenyama emva kwengwenyama ngoba leli langa lona litawufika sifihlelani ngoba vele litawufika akusiyo into lesinegesweke ukuthi ngendeka noma litawufika
tawufika kuthi nini ke nako ke lesingakwadi kodwa lona tawufika ukuthi Ngwenyama ikhotha yini lokubanga ukuthi lingabekwa lelo zinyane ukuthi wena zinyane kwatiwe live lonke lathi nemhlaba wathi ukuthi leliya zinyane leliya ngilo number 2 esihlalweni bese lela lelilandzelako uma kwendekile lelaphazama kuyawuba ngileli lento ibe ine order utawenda lokho ukuthi nemhlaba ufakaze noma Ngwenyama ikhothama singabi namsindvo singabe solo shona lena nalena ngoba khumbula ukuthi kunaleti inhlangano leti lesetikhona manje lefuna vele kuthatha lo mbuso kuyawufuna lo mbuso should kwendeke lento leto lenhlangano lethola nemandla basopa nalamazinyata awudzabula nekhathi abhekele tingene ekhathi tithi shicele inhlangano lelive livele liphunyuke nje lisapha Ngwenyama ngiyaqela ngemoya nje wekukholwa umoya wekukholwa as-update lo bukhosi as-update le system yethu asingafihli lutho akube transparent sibeke Ngwenyama ivele kwatiwe nje kube nelanga kuyobusiswa inkosi lensha kuyobusiswa kuthiwa wo emva kweNgwenyama nayo inkosi etawubusa lokho kutawusita naloko ukuthi kungazi nasekhothama Ngwenyama sekulandwa nje mapansula lapha ipansula lekwathi kufaka ema-ayas abhekele eceleni lekwathi igcoke emabhuluku livete ema-under sekuthiwa wena uyinkosi lo muntu lona kade lutho ngebukhosi soyaqala lapha soyatatabuka lelive liyaphunyuka asikubhasobhe-ke loku njengaloko sibhasobhe ingodi ngoba mase kubekwa nje sekudzitsitelwa nalo athi ngifuna bukhosi nalo ngifuna bukhosi bese sekuba nje kambuzi indlemini sekuyadzatshulwana sekuyaliwa sibuyaphi lapha kubo 86 ebekunene asikufuni lokho buka nangu-2021 lesibuya kuyo usihlolele sabona into lesingaza sitaphinde siyibone ke lento leyo mina kungathiwa nje Ngwenyama seyimove on yamuvela kulela lelitako live ngithi ke ngitobhasobhise eMaswati ake sikunakeni lokhu Maswati kwethu sonke phela nikhumbule ukuthi ngithi temine inkosi yethu sonke futhi inkosi idalwa ngithi thina eMaswati siyayidala thina ngebunyendi bethu sidala lenkosi kuyavakala ukhona lo tayidala but thina siyayidala kuyavakala so ngirelevant kuloko lenkukhuluma ngoba ngiliswati ngivimba ingodi lesingahle sibhekane nayo ngithi bekunene ake sibalekele lengodi kutawubusa bani emva kweNgwenyama Mswati ngeke nisithi thole nathi sesilingisa abakaZulu sesiyaqabana sekuyaliwa sesibeka umuntu longakwadi nekukhuluma longakwadi neku-addressa sive nakakhuluma live liyavevetela uyasaba uyacuca akana confidence asikufuni lokho thina sifuna kubeka inkosi letathi nayikhuluma ivibrate noma ngabe ilalela ku-TV ubone le TV iyavibrate kusho ukuthi kunema-airwaves laqhamuka ngekhathi lenkosi ine-confidence kuyavakala sifuna lokho ke thina sifuna kubekelwa inkosi bekunene bengilapho ngicela ukusimisa kanjena ke lesitoko sanamuhla ngitathi ke nase ngibuya bese sengingena ke kule Taiwan ngoba bengisafuna ku-addressa lenzaba ye-Taiwan inemthelela la ebukhosini ngoba inzaba ye-Taiwan thina sisencenceni nje sisencenceni kuyavakala inkosi wabusela amagama nekushunyela kwawo kuze kube phakade amen.